Dobar dan, dragi moji, evo nalazim se pred jednim šopom, upravo prije 7 dana otvorenim. Kako vidite ovdje u zemlji Ozija, mnogi naši ljudi su se snašli vrlo lijepo i otvaraju ove prodavnice ili šopove naših domaćih proizvoda. Evo ja upravo ulazim u ovaj šop, evo kako vidite, on je jako lijepo snabdjeven. Evo vidite, imamo i prve goste ovdje, prve goste na prvoj jutarnjoj kafi. Evo ga ovdje, da pokažemo da je pravi ambijent naš, ovako bosanski. Dobro jutro, gospodine, samo sam želio da vas pitam, uživate ovdje, jel tako, u ovom našem novo otvorenoj prodavnici? Jeste zadovoljni proizvodima? Jesmo, upoznali smo sve prijatelje, komšije i drugi. Da, i drago nam je da je ovdje u Frankstonu. Evo još jedno da pogledate, ovaj asortiman predivan, nema od sve, znači moguće vrste kolača. Ovdje imamo, evo i to frižideru, mlijeko, jogurte. Pogledajte samo ovo, kako je to predivno izloženo. Evo i s ove strane, jer tako. Evo pogledajte ovdje. Evo je ovdje i gazdarice, šefice i kako hoćete. Dobar dan. Dobar dan. Želim vam sreću u ovom novom šopu. Hvala puno. Drago nam je da ste nam došli u Frankston i otvorili našu prodavnicu. I nama je, jako smo sretni što smo ovdje došli. Jeste zadovoljni Frankstonom, ljudima, mislim ovi našim iz Bosne, ako ja tako smijem da pitam, i svim ostalima, normalno, jel tako? Jeste. Mnogo smo sretni što smo ovdje, ljudi su predivni koji dolaze u radnju. Ja mislim da ćemo mi biti svi zadovoljni. Vidim, imate predivnu kafu i automat, našu bosansku i tako. Dobro, evo pogledajte koliko je sati, koliko sam ja to sati bio, evo. Vidite, sada je 11:20, znači prve jutarnje kafe i sve ostalo. Evo vidite ovdje suhomesnati proizvodi. Tako da smo mi ovdje, imamo sada i našu prodavaonicu, jel, po mentalitetu bosanskom. A evo još jedna kafa ovdje napravljena, vidite kako izgleda to prava bosanska kafa, ovdje je i gazdaka. Prodavnici čestitamo, imamo još jednom na otvaranju. Molim, za sada ovoliko, do drugog javljanja.